Gledajmo ovu su kako centralno grijanje jedi. Daj malo gasa, ajde. Slobodno. Pa čuva akumulator, vjerovatno. Ajde, čekamo prvu vožnju. Sako Jakića, kategorija 7-10-90. Semir Jakić je na drugu vožnju. Također pripremi. Sa najveće snagovo, redi broj 3. Joj, ja sam lijepo tu. Svaka čast, pa vidiš. Ovo ja sam lijepo. Serdar je na četvrtoj vožnji. Čije kišobran, nije vaš, ja? Svaka čast. Boga mi vam fin. Evo i Begana, vidi, došao i on. Druži se sa štapom. Mane, baci štap. Mlad si ti za toga. Nije pitanje o... Nemoj Bego naroda dirat. Kako to? Ubit ćeš koga? Ja i tebi je lijepo, ha? Neću. Ne pije. Prestao pit. Nahar, čaba. Jaba. Pa šta je ona onolika mašina? Šta je ono? Šta je ono onolika mašina? Pa šta će? Hajmo tamo. Pa sad će on vući valjda, jel? Gdje je on ošao? Ovdje je bila traktorovak, skoro ništa bez produkcije čekam, išli Vidi gleda se, jel? Svaka to. Ja. podrška. Hoće li Nido da se takmiči? Neće. A hoće on, jel? Evo se zadnji. Hoćeš biti ipak, jel? Hoćeš da se takmiči. Nemoj da izgubiš. Gaščinu doda. Moraš gas. Ha? Jesi sam došao? Sam sam se i rodio. Vrućo. Ti stavi šešir, sunce. Hajde, hoće li vući? Go! Dobar još da nije stao onda. I goni ga Salkan. Goli ga Salkan ode. Evo prva vožnja odrađena. I goni ga momčina. Ibro, je li ovo tvoj sad? Pa brzo ušao, samo malo ovo zastane. Dobro, ne ušao ta brzina. Pa dobro je brzo ušao, brzo. Evo, Urećemo ga to.
Evo kaže prvo postavljeno vrijeme za Zaku Jakića 0:28:34. Evo Skeja će nam ovo vraćati trupce. Prvi put u životu da vidim ovo. Semir Jakić ide na sljedeću vožnju. Da me nije sramota da to uprti po jedno, onda se kući tu. Ne da, pa nemoj s nikomu je litno. Sretan Semire. Pričaj nešto, reci nešto. Allah je vole. Ajde, idemo drugu vožnju. Kako je? Šta ima? Evo, dobro je. Evo maša, kako si? Malo snimimo. Samo Što se tiče traktorijada u augustu, Dobro je, kako ti? subota 9. august zbog Ko kontrole će pobijediti, ne znaš, jel da? 10. august Hajde, nedelja. pobjedi koć. Novi Miljenovci kod Adira Isveta Bošnjaka. 24. august družimo se na Mrkotiću. I 31. august Kjeno i Vučan, Korovčica Vitez. To legenda snimina, Mali ovaj prikica kadar, traktorijadama. Jel da, odakle jesi došao? Odakle si došao? Ovdje u Tinje. I ja sam ovdje. Ubacit ćemo malo, ne gleda narod. A i ove rane ovdje, to, evo. Eto vidi. Traktorijadi kod Čake, Vukovije. Ili je Međa, šta će sad ne znam, Granica nekako laga prva lokacija. Ovaj se sakrio. Jesi snimao prošlu kategoriju? Sad došao. Pa hoće li opet ponoviti, neće? E, to, bit ćemo. Vas dvojicu obavezno, jel da? To, momci, selam, ali? Kako je? Pa što se ti ne takmičiš? Imaš onaj joki trak. Pa eno ga dočero sad ovdje. Šta ima, kako je? Jes dočero, jes? Jesam. Ovo švuć? Jes. Doba će poderat lamelu, jel da? A plus će se izgubiti. I onda bolje se odsmijeti. Bolje gledat. To. YouTube. Če si Jarone? Evo, Kako je tebi ime? Emir. Emir? Ja. Imam i ja Emira. Emiri su najbolji. Ja. To. Ime Emir, kako ti ime? Reci pravo. Emir. Emin. Ja. Emin? Ja. Ja mislio Emir. A kakav Emir? Sad sam ja onda. Dobar je Emir. Danas se bira najbolji traktorista. Ovaj ne mere, ama. Neće on dalje, ama.
Majke. Ajde, dati podrške Jahiću. Ovo je sport. Ne, ne. Vodi vam, vodi. Dobro ga drži, dobro to ide za sada. Konkurencija za takvih dana. Gotovo. Pa gdje si Jarane? Šta ima? Otkud tebi je tu? Pa došao malo. Tu. Imao šta popit? Ja ništa. Nema. Tamo pošao. Nisam, haj platit ćemo. Ova ekipa specijalno uspjehu društvo prijatelje. Za sve se rade, za sve nas. Hoće li Zaroleta šta reći, evo. Šta Zaroleta, evo pesmala to. Hajde. Hvala, Ake. Ljudi pjevaju 2 sata. Od Babajić Klade i Sinanović transporta specijalno za društvo prijatelje, za sve goste, za sve nas. Gdje su konobar da pijemo, sve vama. Od Babajić Klade i Sinanović transporta specijalno za društvo.
na rakiju moj dobro, vidiš u igrama. Gdje se mene kada vozi, nastavi patrona, na alkohol moj dobro, vidiš u igrama. Kada ću ti mene moja, moju si ja ti mene, moji sazi, kako ja i pedera si. Mene, moji sazi, kako ja i pedera si. Babajić Klade i Sinanović Transporta specijalno na društvo prijatelje. Okačko mi uzmu dobro, a mi brate, baš me zvijezda,